أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي شرع لنا زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد الحمد لله الذي شرع صلاة العيد وزكاة الفطر والتكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن من اتقاه وقاه ومن أقرده جزاه عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد شرعت زكاة الفطر لحكم بالغة وكثيرة منها أن تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل منه في هذا الشهر وهي كذلك شكر لله تبارك وتعالى على نعمة إتمام صيام هذا الشهر ومن حكمها أيضا أنها مواساة للفقراء والمساكين في يوم العيد حتى لا ينشغلوا في يوم العيد عن مشاركة إخوانهم صلاتهم وفرحتهم بطلب القوت والبحث عنه جابي الله تدوه يتوري ودني الله سبحانه وتعالى on shar'inɗo muudo ɗum woni zakatul fitre o shar'ini kadi habbirgol ngol o shar'ini kadi julde iidi nden en seedi ki ala reweteɗo siwona kanko en seedi ki annabijo muhammadou sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko kono jiyaɓe allah tedduɓe on ɗaɓɓirama hulugol allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi kala on huluɗo allah allah dandaymo kala on ñawluɗo allah allah yoɓitaymo kono jiyaɓe allah tedduɓe ande wondema allahu subhanahu wa ta'ala o shar'ini o zakatul fitri ɗum woni muudo on fi hikmaji ɗuɗuɗi hikmaji yottiɗi no jeeya e majji kañum muudo on wonanayi ittuɗo muudo on laaɓal muudo on wonay sabu o tigi laaɓa muudo on laɓɓinayi o tigi e faljere hoy ko heɓi o tigi e nder lewru ndun ko faljere hoy ko heɓi o tigi faljere hoy togosoy ko heɓi o tigi e nder lewru ndun muudo on no ara laɓɓinde o tigi immorde e ɗum no jeeya e mum kadi ittugol muudo on
ɗum kadi ko jarnugol allahu subhanahu wa taala ko noon e jarnugol allah weltano allah jarna allahu subhanahu wa taala honɗum nema ko tawata kon allah arsiki o tigi gurdan allah arsiki o tigi kellal horugol ndu lewru ha ndu timmi ka weltanagol allah ɗum ɗon ka jarnugol allah ɗum ɗon e o tigi itta muɗon ɗum ɗon ka hollugol allah welo welo no jeeya e nafooreji kadi muuda on wondema ittugol muuda on ɗum kadi ko moƴƴagol e miskinɓe ɓen ko moƴƴagol e soñjiɓe ɓen ko moƴƴagol e tampuɓe ɓen ko moƴƴagol e ɓe yaajiraka ɓen moƴƴagol e maɓɓe hondutuma ñande iidi si tawi woni jooni e miskinɓe ɓen no jonna muudo kamɓe kadi ɓe waaway tawtude ɓe e marɓe moyen ɓen e o welo welo iidire nden e welo welo iidire nden fii honnum hara kamɓe ɗum ɗon wonanayɓe sabu tawata ñande julde wona yo ɓe yaltu ɓe golloya fii ɓe koɓe heɓa ɓe fii yoɓe heɓu koɓe ñaama ñande julde no si tawi ɓe jonnama muudo on kamɓe kadi ɓe waway kamɓe kadi neminorde ɗum ɗon ñande julde kamɓe e marɓe moyen ɓe fof ɓe kafa kañum welo welo iidire nden ɗum ɗo fof haray ko noone e moƴƴereji e nafooreji ko tawata kon no soomi kañum e o muudo ibadallah اعلموا أن صدقة الفطر واجبة على من ملك صاعا من طعام زائدا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته والدليل على وجوبها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة haray kono jaaɓe allah tedduɓe ande wondema o muudo ɗum ɗo allah subhanahu wa ta'ala on ɗum ɗo o waɗi ɗum ko waɗɗi e hoore tawɗo hino mari ko fawiti beru muudo makko on kañum e kañum neɗɗo on ko wana noon kadi tawata ko tawata so tawi tum fawitike e ko ɓe kañum itto muudo on kanko e ɓeygure makko nen ko ɓe ñamata kon ñande julde si fawike ɗon tun hande kadi haray muudo o woni ko fawiɓe ittugol haray ɗum ɗo woni obligatoire e hoore maɓɓe ittugol seede wondema ittugol muudo on hino waɗɗi tabitika sahihul boukhari e ka sahihu muslim e hadith immorde abdoulah ibne abbasin abdoulah ibne oumar radiallahu anhuma ɓe maaki wondema nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam farli ittugol muudo on sa uure nden tew immorde e tamaro ma ɗum immorde e mbahe ɗum noon eɓe farli ɗum e hoore homba e hoore kala dimo ma ɗum jiyaɗo ma ɗum gorko ma ɗum suddiɗo ma ɗum tosoko ma ɗum mawɗo ɓeeɗo fopp no farli ittugol muudo on ɓeeɗo fof no farliɓe ittugol muudo innatake tun joni wondema muudo on awa haray ɗo ko rimɓe ɓen tun ittata muudo on joni kan jiyaɓe ɓen ittata muudo o oye rimɓe ɓen wo ɓe wona rimɓe ɓen wo ɓe fopp no farliɓe ittugol muudo on ko wana noon kadi innatake kadi koye hoore worɓe ɓen tum fawi fawaki kadi e hoore rewɓe ɓen oye no fawi worɓe ɓen wo suddiɓe ɓen wo ko wana noon kadi innatake kadi ko mawɓe ɓen tum fawi ittugol to sokoɓɓen kan ittantake oye mawɓe ɓen wo pay koye wo fof koko ittatama ko ittante haray noon o muudo koyo o tigi ittu naɓa ka o tigi haani naɓude ɗon ado o tigi yahude juuloygol iidi on ado o tigi yahude juuloygol iidi on haray noon yo musidɓe tedduɓe ka nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kan abdoulah ibne oumar radiallahu anhuma makunoɗon farada nulaaɗo farli ɗum ɗo holli wondema no waɗɗi ittugol muudo on ɗum ɗo koko waɗɗi ittugol ɗum noon o tii ko yo ittu ɗum e ñaamete ko jaali kon ka leydi makko e ɗi noneji jantaɗi ɗo ma ɗum e noneji goɗi jantaka ɗi tawata hino jaali ka leydi o tigi misal wano enen ɗo wano maaro enen ko ɗon ɓuri jaalade kamen ɗo si iwi ɗon ko misal wano foññe ma wano kaaba ma ko nanditata e ɗum hara yo musidɓe tedduɓe e kañum abou saidin al khudri radiallahu anhu ɓe maki wondema
كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. وفي رواية وكان طعامنا الشعير والزبيب والأخت والتمر. وينبغي للمسلم أن يخرج أطيب هذه الأصناف وأنفعها للفقراء والمساكين فلا يخرج الرديء، فاجتهدوا في إخراجها من أحب الأصناف إليكم وأنفسها عندكم، لقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. haray kono jaaɓe Allah tedduɓe kañum o sahabajo tedduɗo maketeɗo Abou Saïdin al-Khudri radiallahu anhu ɓe maki fewdo nulaaɗo tawi men iftayno sawure nden tew immorde e ñamete ma ɗum immorde e tamaro ma ɗum immorde e mbahe ma immorde e muutiri. haray ko ɗum e ni noneji ɗo ma ɗum e noneji ɗi tawata siko neɗɗo joni tawata ɗiɗo misal hinaɗi jaali kaleɗu yo ndaar ko ɓuuri jaalade kon ka leydi makko no wirude ni wano enen ɗo misal nde tawno ko maaro enen mbuli jaalade ka leydi men ɗo haray ko ɗum ɗon. harane yo musidɓe tedduɓe oti o ittana ɗum hoore makko eɓe tawata ɓen hino waɗɗimo dépense gol. joni noon kadi oti ko yo ndaaru ko ɓuri ko moƴƴude kadi e muɗum o tigi itta ɗum ɗon ko ɓuri ko moƴƴude e ñaamete on o tigi o itta ɗum ɗon. wano allahu subhanahu wa ta'ala on daaliri noon wondema awa haray o tigi heɓata moƴƴere nden on heɓata moƴƴere nden haa tuma ittuɗon sadaka immorde e ko ɓura yiɗede kon ka moɗon. ɗum noon kala ko ittuɗon kala o ko ittuɗon Allah no andi fi mum goy hay hunde suuɗanaki Allah subhanahu wa ta'ala kadi inchallahu o yoɓay. ibadallah wa dhahaba ahlu lilmi amthalu shaykh l'islam ibni taymiyya wa ibni alqayim rahimahuma allahu ta'ala ila annahu yujzi'u an almuslimi an yukhrija zakat alfitr min ghayri alasnaf almadhkura fi hadith abi sa'id al-khudri ma damat hadhihi alasnaf min jinsi ma yaftatu bihi ahlu albalad mithlu al-urz wa ghayrihi. haray musidɓe tedduɓe no wiruɗen ni haray yoga yani karmakoɓe goo misal wano ibnu taymiya rahimahullah e almuda makko ibnul qayyim rahimahullah ɗiɓe yi wondema haray mawdo on no gase ittede hay sinaɗi jantari ɗo no wiruɗen ni nane e tawata ko ñamete ɓurɗo jaalade ka leydi o tigi. ibadallah wa waqtu wujubiha ghurubu shamsi akhira laylatin min shahri ramadan فمن ولد له ولد قبل غروبها أخرج عنه وكذا إذا أسلم الكافر قبل غروبها أخرجها عن نفسه. وأما إذا أسلم بعد الغروب أو ولد المولود بعد الغروب أو مات المسلم قبل الغروب فلا تلزمهم لأنهم لم يدركوا وقت وجوبها. وتؤدى زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد لحديث ابن عمر أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. haray kono jaabe Allah tedduɓe joni noon ko hondutuma woni wagutu hondugoni wagutu waɗɗagol ittugol muudon ko hendutuma waɗɗoto ittugol muudon wagutu muɗum on ko hendutuma. haray wagutu muɗum on ko ñalande yani weetay julde ɗum woni ɓaawo mutugol nange ngen nde nange ngen mutiri e ñalande sakkitorde nden e nder lewru suumayendu nde nange mutiri iw ɗon haray muudo on ko ila ɗon haray waɗɗike. joni noon ɗum ɗon ko firi ko wondema kala on jibinanaɗo ɓiɗɗo atto nange ngen mutude ma si tawi woni keefeero naati ka diina l'islamu adonange ngen mutude haray ɓen ɗon on no haray on bobo jibinaaɗo ɗon ko yo ittane muuɗo on keefeero kadi silmuɗo ɗon naati ka diina l'islamu kanko kadi o ittay muuɗo on. amma noon haray amma ida mata almuslimu qabla alghurub fala talzamuhum li annahum lam yudriku waqta wujubiha. amma noon misal si tawi woni e jibinaaɗo misal o jibinaama ɓaawo mutugol nangen e nder jemma on legoy ma ɗum
goɗɗo fatike e maɗum goɗɗo fatike attonage nge mutude o attonage mutude haray ɗum ɗon tawaka e ko janta ɗo e musidɓe tedduɓe ko waɗi haray o tawɗo kanko kan haray ko ɗum woni o silmi ɓaawo mutugol nange yahi ɗon ha e nder jemma on haray on ɗon on haray ko holli fewno ko waɗɗino déjà hari taw fewno ko waɗɗino hari o naatali ka nder dina l'islam ko ɓawti muɗum o naati ko wana noon kadi o bobo jibinaɗo kanko kadi si tawi woni o jibinama kanko kadi e ado mutugol nange ngen kanko kadi haray no waɗɗiɓe ittangol mo muudo on jon noon o muudo ko ittete ko ado yaltugol yahugol ka iidi atto o yaltude ka suudu makko o yaha juuloygol iidi on koyo taw hara o tigi itti muudon o naɓi ka o naɓata ɗon wonayi o tigi yahu taw juuloya iidi on noon si o tigi ara itta muudo on dey ɗum ɗon haray ko faljere noon koyo o tigi ittu muudo on atto o tigi yahude juuloygol iidi on wano kañum abdoulahi bne oumar makiri noon wondema nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri muuɗo yo itte atto yimɓe ɓen atto o tigi yaltude yaha juuloygol iidi on wala haraja an tuadda qabla al iidi bi yawmin aw yawmayni aw talata kama dallat sunnatu sahiha wa man bakkara fi ikhrajiha qabla dhalik aadaha marratan ukhra jon noon si tawi joni o tigi o hawji misal neɗɗo goo neɗɗo si tawi o tigi o hawji o itti muudo on ado o tan jantaɗo ɗo misal joni ta lewru ndu misal joni tawa juldere nde no heddiri misal wano balɗe 5 ma wano balɗe 6 o tigi ittan fewdo ɗo muudo on haray ga si konko itti ɗon ɗum ɗo woni sadaka kono noon si woni tan on hewti haray no waɗɗimo ittugol si woni tan on hewti haray no waɗɗimo ittugol haray ko ono yo musidɓe tedduɓe wa qad rawa abu dauda fi sunani min hadith ibni abbasin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات haray musidɓe tedduɓe abdoulahi bne abbas radi allahu anhuma maaki wondema nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki mo itti muudo on atto o tigi yaltude yahugol juuloygol iidi on haray ɗum ɗo woni muudo jaɓaaɗo amma noon mo itti muudo on ɓaawo juuloygol iidi on haray ɗum noon ko sadaka immorde e sadakaji ɗin وإن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء ولا تسقط بخروج الوقت وهو يعتب بذلك ɗum noon si tawi woni o tigi o tewi ke pas o acci ɗon ittugol muudo on ha o tigi juuloy iidi on o arti yo anndu haray hawnaki ka o tigi heɓa bakkatu sabu ɗum ɗon kadi hande kadi muudo on fuutike o tigi kadi fi muudo on fuutike o tigi ha joni ko obligatoire hoore o tigi ittugol ha joni haray no waɗɗi o tigi ittugol kadi si o itti kadi hande kadi ko sadaka o itti kadi on sadaka kadi ko obligatoire kadi ittugol mo ko ɗum waɗi haray o tigi koyo ittu atto o tigi yahde juuloygol iidi on barakallahu li wa lakum fi lqur'ani alazim ونفعني وإياكم بما فيه من القرآن بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى اعلموا أنه يشرع في آخر هذا الشهر المبارك الاجتهاد فيما تبقى من لياليه تأسيا بسيد البشر وتحريا لليلة القدر فإن الله أخفى موعدها حتى يجتهد العباد في العشر الأواخر كلها وإذا رؤي هلال شوال أو كملت عدة 30 يوما شرع تكبير الله كما قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون kono e jaaɓe Allah tedduɓe yettore wodani Allahu subhanahu wa ta'ala
en juuli e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono jeyaaɓe allah tedduɓe on ɗaɓɓirama hulugol allahu subhanahu wa taala ande kadi wondema no shar'ina ka lannode ndu lewru teddundu ɗo ɗum woni lewru suuma yendun tinnagol moƴƴa e ɗe ñalaaɗe heddiɗe ɗo ko tinnagol moƴƴa e ɗi jemmaji heddiɗi ɗo ka ñentingol annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ka ñentingol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ko wattugol yiliyo musidɓe tedduɓe no woodi e julɓe ɓe tawata enen kamen ɗo haray softere fii dewal ngal rewgol allah ngol no tiiɗi ka sappo arano ɓuri ka sappo sakkitoro e hoorele oti no duwa wonde softuɗo e nder lewru ndun fof tentini ka sappo sakkitoro ɗo ko waɗi nafooreji no e mum ara nun ɗum ka haray o tigi o ñenti tawi o tigi o softi o ɓeydi wakkilare o wakkili ko ɓuri ko o wakkilino kon joni o waɗi ɗum ka sappo sakkitoro ɗo ara nun ɗum oti ñentini annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kadi o tigi kadi haray ɗum hollihimo huulani fi heɓugol laylatul qadri on ɓay no anda laylatul qadri on kaka suumaye o woni no anda kadi kaka sappo sakkitoro kadi ko ɗon kadi ɓura tijjeede o woni amma noon ko honto e nder sappo sakkitoro ɗon ɗum ko allahu subhanahu wa taala woni ko andi joni noon julɗon ko yo wakkilo e sappo sakkitoro on fof enen seede yimɓe ɓen kaka sappo arano ɓuri softude wattanen yili juulirɗe men ɗen ka naafilaji ka sappo arano wattanen kadi juulirɗe men ɗen yili kadi ka naafilaji kadi ka sappo sakkitoro ka sappo arano enen a taway heeway ha mo leeti seeɗa ni karango heɓirta place amma ka sappo sakkitoro ɗon haray hannde kadi buyno ton hannde kadi haray ɓe raɓɓinɗinike ɗum ko faljere noon baynama leyɗele goo kamɓe ka sappo sakkitoro ɗo ko ɗo noon ɓe sowata wakkilare nden ɗo si a leeti ko faddi o fi affaire place karahan heɓirta nde tawno hiɓe andi ko ɗo laylatul qadri o woni ko ɗo hana ɓurede wakkilede ko ɗo ɓura hanede tinnede haray yo musidɓe tedduɓe si tawi woni lewru juldadu ndu yi'ama ma ɗum suumaye timmiri 30 hande kadi haray koyo yimɓe ɓen nangu kisan habbirgol ngol kadi haray habbirgol ngol koyo fuɗɗe kisan hande kadi haray julɓe ɓen koyo ɗuɗɗin habbirgol ngol wano allahu subhanahu wa taala on yamiriri en noon ka qur'anare makko teddunde ɗum non ngol habbirgol koyo fuɗɗo ila ka kañum e suumaye o lanni ɗon ila ka jemma juldandu on fuɗɗi ɗon hande kadi ko ɗon kisanta fu habbirgol ngol koyo fuɗɗo ɗum noon e kala nokkeli ɗin woni kaka cuuɗi woni kaka marché ji woni kala ka otigi woni otino ka otoje kala ka otigi woni hande kadi haray julɗon koyno ɗaɓɓira ɗuɗɗingol habbirgol ngol hande oti koye ɗuɗɗin habbirgol ngol fota ko hina seeɗa ko waɗi o tigi haray o ñentini annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kadi haray o tigi o heɓay baraji ɗuɗuɗi baraji molanaɗi fota ko hina seeɗa anden kadi o musidɓe tedduɓe no toon kadi ko hana kadi himmirede wattane yiili e mum fota ko hina seeɗa ɗulle ko ɗum woni ɗum ko salatul eid fa innaha salatun wajiba mafruda ومما يدل على أهمية العناية بها أمره صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إليها حتى المرأة الحائضة ولكن المعذورة تجلس خلف النساء في المصلى وإن كانت الصلاة في المسجد فتجلس خارج المسجد فتسمع التكبير والخطبة والدعاء ولا يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة أو لغيرها متبرجة متعطرة هرا يمسك تدبه wattanen kadi yiili kadi fii kañum julde fii juldere nden fii julde iidi nden haray nden juldere ɗon kadi ko juldere hittunde julde suumaye ma ɗum julde donki ɗe ko juldeje hittuɗe déjà enen julɓe ɓen ko ɗe ɗo ɗiɗi marɗen julɗo on ko juldeje ɗiɗi mari e nder juldeje ɗen amma ko hedditi fappo koko heɓɓita
ko hedditi fof julɓe ɓen haray pooɗuɗum junngo woɓɓe ɓanni takko mum ko jeya enen ko jeyɗen kon ko woni kon fiimen tigi tigi ko juldeje ɗiɗi ko juldeje ɗiɗi julde suumaye e julde donkin haray noon ɗe juldeje ko juldeje hittuɗe fota fota ko hina seeɗa seede ko juldeje hittuɗe seede ko juldeje hanaɗe himmirede wattane yiili e muɗum seede mum annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamirno hay sonnaɓe yo seeno kañum juuloygol iidi on hay o sonnajo tawɗo fewndo ɗon o ala juulude sonnaji on tawa fewndo ɗon o ala juulude andi sonnaɓen haray lewru kala no haray hiɓe no araka ɓe heɓa toon ñalaɗe ɗe tawata fewndo ɗon ɓe ala juulude e majje kono ko hay ɓen ɗon no yamira seenagol ka iidi hay ɓen ɗon no yamira seenagol ka iidi ko woni si ɓe yahi si tawi kaka nder juulirde iidi on wona juulede misal kamɓe ɓe natata ka juulirde ɓay fewndo ɗon ɓe ala juulude kadi si ɓe yahi kadi ɓe juulidata e julɓe ɓen iidi on few kono noon ɓe yahay si ɓe yahi koye ɓe jooɗo ka yaasi to ɓaawo saffeji ɗin ɓe jento hen ɗum ɓe jento hutuba imamu on ko hutbata kon ɓe jento kadi ɓe tawta jama on kadi e habbirgol ngol ɓe waɗ ɗum ɗon ɓe heɓay baraji molanaɗi fii kala fewndo ɗon ɓe ala juulude joni noon o tawɗo noon kanko mara on ganto ɗon o duhiɗo tawɗo ala ganto ma ɗum o suddiɗo tawɗo ala ganto hay en takoy koye hay pay koye no yamira yahugol iidon haray hino laba hino moƴƴi hino foti haray ɗum ko hunde labande noon hara wattanen yiili e ɗum yo musidɓe tedduɓe si woni ɓe yahi ka iidi haray baraji ɗin hino ɗuuɗi kadi haray ko ñentingol kadi sunna annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ibadallah wa min sunani idi lfitre an yakula tamaratin witra qabla khurujihi ila lsalah ويشرع في العيدين الفطر والأضحى جميعا أن يخرج إلى الصلاة من طريق وأن يعود من طريق آخر kono jaaɓe Allah tedduɓe haray no jeeya e sunnaji iidi on si woni weetinde ñande woni ñande julde bimbi o tigi nde tawata ko tamaroje o tigi o ittirta kooƴe manata ko ɗum o taƴirta taw ko tamaro o tigi o taƴirta ɗen kadi noon kadi oti eto kadi hara ko fuujuɗe bimana wano wootere ma ɗum awa tati ma ɗum awa jowi non oti eto o fuujina do wootere ko no fuuji tati no fuuji jowi no fuuji non haka hattoyu haka o tigi heɓi feere o jonno yo musidɓe tedduɓe haray waɗugol ɗum ko hunde labande noon ko ñentingol sunna annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam no jeeya kadi e sunnaji ɗin kadi ka iidire ɗon kadi nde si o tigi o yahi juuloygol iidi on o yaara laawol goo o artira laawol goo hara laawol ngol o tigi rewi ngol o yahi juuloygol iidi on sino newo hara nangol laawol ɗon o rewi ka artugol o artira laawol goo ɗum ko hunde labande noon ko hunde moƴƴude noon ko hunde tawata ko ñentingol sunnanulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi no toon kadi ko annintinten wondema musidɓe men goo no ara heɓude faljere goo kadi ñande julde hono non nden faljere ɓe hoora ñande julde enna no woodi woɓɓe kañum kan sikki sakka on no ɗuuɗiri ɓe haa feƴƴiti sikki sakka on no ɗuuɗiri ɓe haa feƴƴiti kamɓe kan si yani tun enna oti na kanko on tigi tigi o yiyaali lewru ndu kanko ɓay o yiyaali ndu kanko on o hoora noon ñande julde e musidɓe tedduɓe neɗɗon si woni ko tinniɗo tawa noon kadi faamu hay seeɗa takkaki ɗon haray no hulɓinita o tigi falji oti no hani wonde tinniɗo no hani wonde softuɗo no hani wonde wakkiliɗo kono ɗum kadi takkodira e faamu amma si tawi ko tinnare nden tun e angal faamu haray ɗum ɗon no anini hino maapini eto ɗen wakkilo ɗen janggen diina men kam faamen ka faamu selluɗo gollitiren ka wano welirta noon allahu subhanahu wa taala ñande julde hooretake ñande julde no harmi hoorugol no harmi ɗen andi ko nu wiyete ko harmi ko innete ko harmi ko hunde nde tawata si julɗo woɗɗitike nde o heɓay baraji si o tigi gollinde yo Allah dandu o heɓay lette buy si o tigi golli ko harmi kon o tigi heɓay lette buy si o tigi woɗɗitike kadi o heɓay baraji